Now, this is the day that the Lord has made. We're going to be glad and rejoice in it. Ek is op pad trom toe, kan julle dit glo? En vandag gaan ek, wat is die klas se naam nou? En ek is hier vir die Pilates klas. Julle, ek weet nie hoekom as ek nervous is. But let's do this. Hulle die klas het my gehumble, hoor, die Pilates klas het my gehumble. Geef vir my cardio, kickboxing, grit elke liewe dag, even met weights. But ek love a challenge, so ek gaan definitief weer terug gaan. Maar alles daai het ek het bygeniet, ek het nuwe mense geontmoet en dit is die beste van dit. Anyways, julle moet 'n mooi dag hê en onthou ons dra mekaar.